Pa evo, zaista sam iznimno ponosna. Iskrene čestitke svima onima koji su zajedno s nama kroz sve ove godine gradili prepoznatljivost i kvalitetu naše enogastronomije, da u konačnici budemo spremni prije svega za se kandidirati kao Europska regija gastronomije 26. godine, a sad na posljedku evo i pripremiti ovaj studijski posjet povjerenstva Kvarneru, koji u protekla 4 dana je zaista imao jedan težak i vrlo naporan, što bi se reklo, posao, odnosno obilazak kompletno cijele županije, razgovori sa svim onim, da li proizvođačima autohtonih proizvoda, restoranima, šefovima, svim onima koji sudjeluju u tom proizvodu enogastronomije, i u konačnici da je danas komisija jednoglasno zaključila da je Kvarner spreman ponijeti titulu Europske regije gastronomije 26. godine. Pa marketinški gledano to je iznimno velika mogućnost, zbog toga jer iz prakse je viđeno da svi veliki i značajni svjetski mediji su privučeni ovom titulom i automatski regije dobivaju njihovu pažnju. Znači govorimo od New York Timesa, National Geographica, Lonely Planeta, Guardiana, CNN-a, BBC-a i tako dalje. Tako da u svakom slučaju marketinški gledano ovo je velika mogućnost širenja onog dobrog glasa o Kvarneru diljem svijeta, svega onog autohtonog drukčije što na Kvarneru imamo za ponuditi i čime se zaista ponosimo.